Kachindia Students Movement JSM Lapangap Unit Lengbau Abhinav Kumar Singh IAS Ubade Deputy Commissioner of West Chindia Hills District Haka Artrek Nopra Archapson Kalapajing Tho Ashuba Prestun Tensong Sembut Menteri Rangba Badai Pej Ikatrat Kampo Iyeng ke Sarkar Jela Ban Pentep Bak Movement ke Persajur Ya ke Cing Pengkre ke Sarkar Assam Ban Sinai ke Police Outpost Halum Penthor ke Senong Lapangam Ka movement lengbau ba heboy mi merpet president kala om bakadan ke cing penpoi ki tiar sna cing sna hakate ki caka batmu bantei ke police outpost ke jela Assam da ka ba penram halo ke cing tumu sna police outpost klemio cing bet ke balongum ke cing wan thombor ba ke cing penting ya ki nong sok snong ke movement kala dawa ban penseng ya mordor ya kate ke kam kalum penthor snong lapangam kade ke caka ram ke bacudan ke cing caya kan at apring ki khasi penar ber ki karbi ke bala lambun sin ya ke cing penjat ya ki marram ba ke cing set ceri hapdeng jungki yang JSM Lapangap Unit ada dua ada yang jentip nagi nong cong bat kamjul ada seki lembaga video lane lagi jong hikmat wa Sarkar Assam hi lembaga polis department giongka da chana go yagate da permanent outpost ka wa hab hita halum penthor Lapangap ko mut ko dang hab ko Meghalaya te ina galiang JSM hadin wa yu yeni penbitar go yi wa Sarkar Assam da le jubor go lani da maintain go yagate status quo ko wa da desoi di pergi ke Meghalaya wa Assam dan ini kesini galiang JSM da ra ngba jintho ichem wa Deputy Commissioner request iyo wa withdraw no yang taida jingte yang ga Sarkar Assam campaign galiang yang DC le de AV ka suran wa cibet janbet da kontak ucita sa Assam wa stop no yang te ga jingte yang ki immediately but the AV le ka suran wa suki will remove no hichi sundan yang taidi police ki wa chong ta halom penthor Lapangap te ina galiang sengle David James Mendo Pro wa galiang yang DC de AVE te asuran bat kamjula da dawai wa larjia wa ka administration bum chimkhia go ina galiang seng da chimni ka action te karmen wa lambani jingthok wa da AVC karmen go chimkhia go na wa yo lak won go Libha de TV wa kang da ong hi Sarkar Meghalaya ka Lapangap dang hapo Meghalaya e kam te kermeni wa yuti wa kani yo man ma hi ko sisundan ko wa pai nang wa yo lai wan wa chin si inde de chma Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya